a kwa be ga de ka on kwa me le fa ji ba ti be shi ko ye Christian na de ko service ti ye ko ye agba ma ga si me clear to be ni close agba fa nya ada fu ya ka ke ya juro me ko ba la ko nya agba fa topic akonye avijiji sogbo a enye no nwia alo nye ngbegla leke bibla glo ko kude avijiji sogbo mu azo ha leke de kono to ho ko kude avijiji sogbo mu da ta we ngloze we so fa ba yigba ti be eyo amia ha amia we so nyo mi ko mi alo da pe no ba avijiji sogbo nka enye avijiji sogbo enwa enye no nwia de kono to bi kwedema alo bi kwedema on kata eyo akpa mi ka da akpa na to ji no la o bro mo ko la o kata avijiji sogbo a amagbon ore vijiji sogbo magbon eye e ka gbon ala ba ke ka mo mi la amu e ba no ba vijiji a e ado ya manya vi ke na ji ko cho taflache magbon ba amaya nyan to nya va ma vie a mayi ko nya vijiji egba ati komo vi o no na yi afi amayo ke na kokode am bo wanye ye vi abela kporong nufialare alo domagare ati ako dosrovio onye viao kaka le vijiji ntonto abale mi ase gome na eyenye na gbogbo adu no pe na dopio alo na doli no pe na dopio begbe ibe ke maka bali ola wo nko ma bu yenye vijiji alo bringing out an offspring ye yevo glonami anami gbo ba vijiji la gbo soso ma magbon ala ba acho cha mi atogbe o gbo nwole eyike wo nworo dadi mi ba tuba amoji vi blanc blaton viandre viande acho wo tete ko lecha chinua tete bi wona kan wona musendo ayata ode na nyom avo eto ene aton amai hajina yike mi omi gba ba polygamy system yike fi ba evi eso de subo mi omi ehwe dem gaga yike yevuva eko pa de konu yike anyigba ma la ogbo ehoma la ogbo ndudu ma bodo ogbo yike wo to gbe ko ba wo no yo de evi eso eton yo ji vi wieve ejimanya kokko gana yo ko wo pe yeho ama awure ta ko via wo ko wo pe de konu ma ko plero obonya glondela gake do atia do pe alo ado funa na jibe nyatepe anyigba mele yevo siu eta obe evijiji sogbo amanyu a ayo akpa babia yike nya ha ma bia alo makoro nya nwe nya ba na yevo kwa de duma fia to bi nyigba mo lo si ovle na akana va Africa ineva Ghana ineva mo ibo nyigba ja agba to bi nyigba limi ka ho mama nyigba limi ka ru akana yevo da you must pay for what you live for ejebe na hefe de te ko yike tanele ba wo chogbe akanya matia yire mi awofuma owo mi awofuma nyigba enye gama jaha tupa veve plokoklo tureka wako dari amaika gbejege ega ho ya la hoge bikwe ko ve na mi aka nyigba na mi plus wako ma na kakaketa takele yevu ko nika ta e ozuba na va mi o Africa alo le mia ko to ko mala jibo ko o masubori o ala ba nyigba le mi asi mi ko aple de bo mi ko la nyibo mi ko sibo mi ka po ko chukwe ayata anyigba yike ma le wo shi wako to hozan akọ da gblowa yiko esema okplowe ke yo va fia yo va gbona mi atogbe wa o mi ha mi ga we nene mo ala be mi ga ho fe subo ko dem ye gba ye mi ato Kristo to wo gbogbomba evijiji subo manyu eye so eve ton de da manyu
Kota flache ŋutsu kple nyɔnua dzodzro le wo me. Enye ya menye ŋutsu, menye dɔwɔla. Ye me yi ʋu kekekeke gbɔ. O dze be nya kple srɔ̃nye mía awɔ ŋutsu kple nyɔnu ƒe wɔna le zã ƒe teƒe aɖe eyi ke ɖeviwo mlɔ anyi vɔ ye srɔ̃nye le asi ɖo anyi me. Vɔ ɣe ma yia dzodzro ma le nye lãme. Meteti wɔ go. Ita mía tɔgbuiwo ɖena esrɔ̃ eve, etɔ̃, ene. Eye nenema ke le tsama ne srɔ̃ ɖo asi anya me ɖo la ɖamu na wo. Ita mí yɔnɛ be gbɔto. Wowɔna xɔ ɖe edua ƒe gɔmedzedze alo nuwu ƒe nu. Gbɔtotsilawo katã wo yina afi ma. Eye ne gbɔtoa tso na woa, woawɔ kɔnu nɔ hafi nàgbɔ age ɖe dua me. Yine be míawo míxɔ vidzidzi sugbɔ de me kple srɔ̃ sugbɔ ɖeɖe de me. Gake ne kpɔ be abe ale ele gblɔm ƒãa. Gake ne kpɔ be nu nyui ƒãa wònye be srɔ̃ gbogbo zã ɖeɖe enyoa. Alo ne wònye be dzodzro aɖe ge ɖe wo me abe ŋutsua, be ɖokuidziɖuɖu li ɖe alo. Yo akpe ɖokuidziɖuɖu eli. Elabena taflatse abe ale yi ke kristotɔwo wona míenya fia be naɖe srɔ̃ ɖeka. Eye ne ɖe srɔ̃ ɖeka. Nu yiwo nye factors alo nu yiwo nye kpeɖodzinu alo nanewo yi ke gbegblẽm le mía ŋu fia ye nye be ne ekpɔ xexea me fia ahosiwo wo sugbɔ wu ŋutsu ahotɔwo. Nke akpama go dze nka ta ele me nyateƒe ƒãa. Nu yi ke tae wònye nenema ye nye be enye kpakple mi nye srɔ̃tɔ kple srɔ̃ŋutsu alo srɔ̃ŋutsu kple srɔ̃nyɔnu. Eyi ke edre aɖe dzɔ megale aƒea me kpli o. Mi nu nu wɔ ge, mi eʋu nu wɔ ge, gake nyagblɔ mi ka aba ma dzi ke mlɔ ge. Yi ke aɖe fu ne nye kpakple kple mía vi yi ke le mía domi. Vɔ enya wo gblɔna be ŋutsu mefana vi o. Ŋutsua ɖuna ɖokui dzi afa tamevi, medzi vi kɔ ge ɖe aku kaba. Eyi ke mía tɔgbuiwo medzi o da ɖe woɖe srɔ̃ ve tɔ̃ ne. Ne woagblɔ aku, edre dzɔ ɖe wo domi kɔ wokɔ awu ɖeka da ɖe abɔta kɔ wodzo yi yawo gbɔ. Kɔsrã ve kɔsrã atɔ̃ ɖe aku ƒe dzi fa. Ke woyɔ ƒomeawo wo anɔ anyi wo gblɔe gase gɔme kɔ. Eka va aku hã gbɔ. Vɔ gama mea mía tɔgbuiwo wɔna dɔ sesẽ. Wodana de, wokɔna lã kple tɔwo kɔ vana aƒe me, wokpɔna aƒe dzi nyuie. Eya ta ne nye nyɔnu eyi ke mia kple srɔ̃wò miwo dzre, medi be me neva ye wòdzo yi va ɖe nyɔnu bubu ɖe. Nu mawo katã abɔ evi hã me kadzi go. Ne ŋutsua gblɔ no be yemegbe oa, ne yi ŋutsu bubu gbɔa, kabia eto gbedze mu. Ta afi ma akpɔ be yeƒe vidzidzia, ŋutsua megbe o, meka vi hã dzi go. Akpea, ta mía tɔgbuiwo ɖo wo ŋuawo ɖe ɖoɖo nu. Ye wɔe be míawo míxɔ srɔ̃ gbogbo ɖeɖe kple vi gbogbo dzidzi ɖe. Gake le nukpɔkpɔtinua, mekpɔ be tsã le tɔgbui ŋɔli va yi alo ƒe eyi me va yia kple fifia yi ke me míele fia, mekpɔ be vovototo gã aɖe lia. Fifia nua me sesẽ mawo woƒe eyia agbledede ko nye nu ya bɔ suku meli o. Wozãna kɔba alo ega kɔ wɔna naneke o. Azɔ hafi ŋkume va ʋu le ega ŋu kple enu me va sesẽ. Ko nakpɔ be esrɔ̃ gbogbo zã ɖeɖe alo vidzidzi zã fifia kple tsã aganye nu ɖeka nenema. Yo akpe enu yawo ne yɔ fia ɖeko míekeke wo ɖe dzi tso tsãtɔwo tɔgbɔ. Egbagba yi ke nye kpakple mía ŋkume awusatɔ ka ɖe na ve tɔ ene. Gake wo viwo suku ayi. Elabena nu yi ke nye dekɔnu yi ke wo tɔgbuiwo lé da ɖi nɔ wo meɖe asi le ŋu. Ita yayra yi ke atso woƒe dzidzimewo dzi akra wo dzi. Ta ne míawo hã ale egba hã wogazɔ vetɔ ɖe me. Ne yi ƒonɔ aɖewo me, ne yi fia aɖewo ƒe aƒe me, woɖe srɔ̃vetɔ. Ebi ame aɖewo yi ke nye dumegãwo alo ame tsitsiwo le tokɔme hã, esrɔ̃vetɔ le wo si gake wo viwo university ade. Elabena ka nu yi ke nye nu ɖo anyi, nu lé ɖe anyia, wo meɖe asi le ŋu. Eye ale mi trɔ míaƒe susu fia, ye wɔe nenema. Elabena etsã kesinɔtɔwo kpɔna.
ɖunu le si woɖuna wo kpɔtɔna elãwo le si dɔwɔlawo le si wo dzi kpɔm ƒomegã li wo ƒomeawo dzi kpɔm yogba ame ya kesinɔtɔe avɔwo nuwo gake gba egatɔ ye míeyɔna egblɔ be ega home ya le account me na ma yogba ame nye gatɔ awo ta ne míawo hã míeli abe ale míatɔgbiwo lia anɔ bɔbɔe na mi eme masena. Ta le woƒe nukɔkɔtinua ebe ele be míame gbɔtɔ ƒome le eya me hã míanɔ dzi míanɔ esrɔ̃ƒe ɖem míanɔ vidzim sa míagblɔm le yo akpe míaɖe srɔ̃ eve tɔ̃ ne ɖe wò nutete nu elabe etsake hã ne va to kɔma menye ame ɖe sia ɖe le esrɔ̃ eve tɔ̃ ne o ete ɖo etea wòkpɔ ɖokui ƒe ka yi ke wòdo nye to be ete kpolia wòkpɔ eƒe geme hafi mlina eka yi ke ne to kɔ lé ɖokuiwo ɖe anyia eƒe ŋue na wò. Mafia lo ke fifi la ne wònye be ekpɔ wò sɔfo alo ɖe alo ne dze si wò sɔfo aɖe ye wòɖe srɔ̃ eve alo tɔ̃ aleke na bu ame me elabena ele blibla me kura be míedzi vi abe aƒutake ene ne wònye be nekpɔ nene be sɔfo alo pastor alo hanunɔla aɖe ye wòɖe srɔ̃ wu ɖeka ekpɔ be ele ma woƒe sewo dzi wɔma Yo akpe le mía tɔgbiwo ƒe nunyanua ese dzi wɔm gake le biblia ƒe nunyanua ne míage ɖe biblia me ŋutɔ abe ale kristotɔwo ƒoe de me fia ene ebe ne xlẽ biblia abe le Timoti ƒe agbalẽ me hã nya ɖo kpe dzi be nuƒoƒoawo va yi ke boŋ ne va ge ɖe kristo la ezu wɔwɔ yeye kristotɔwo gblɔna be ne va xɔ Yesu alo ne ge ɖe kristo me ƒe zu nu yeye eye wɔn ŋutɔwo ɖona kpe dzi kategorikali be Yesu kristo va ku ɖe seƒoƒoawo ta ke fia se yeye wɔm yiwo le ne wòzu be taflatse míawɔ se yeyea dzia eye mía kristotɔwo míegblɔna be Yesu ƒe afɔdome to míela taflatse ke edze be míato Yesu ƒe afɔdome mía hã míadzi awotɔ ame aɖe gblɔe na wò nenema alo noku ɖe se be le ame aɖe nu awo wogblɔ nɛ enu ta na ele biblia ŋutɔ me enu ta na megblɔ nya ma eva wɔ be Zacchaeus ne nye mevivi nu moa eva Yesu gbɔ ye wòbia be nuke yeawɔ hafi akpɔ dziƒofiaɖuƒe la me Yesu be neva wɔ sewoliawo dzi nenema wògblɔ nɛ ma ta ne nya ya gblɔ ma we kenu fia be Old Testament alo seƒoƒoa edze be kristotɔ mɔ ma awo awo ekpɔ kristotɔwo ɖe taflatse gã dodo ma wotsaka ne be wotsaka ale kɔkɔ tsaka wotsaka to the extent alo wotsaka ale gbegbe be womeva nya nua heka ye nye heka o le kpɔɖeŋu ma enye ne menye vedo anyigbatɔ ŋunɔa afi ɖe sia ɖe wo anyigbatɔ wɔm le akɔnu ɖeka vedo anyigbatɔ ne kristotɔ yɔ agblɔ be romantɔwo woƒe ŋua mesɔ hipitɔwo woƒe ŋua le vovo methodistɔwo ƒe ŋua le vovo ta kpɔ be wotsaka ekpea ta wotsaka ta ne wòzu be wobe yewoasɔ ɖeka edze woawɔ nubabla xoxo ƒe nubabla yeye maɖewo ne gagblɔ be yewo kɔ xe o elabe Yesu kristoa yewo gbɔgblɔm fia ye wòva anyigba ya dzia meɖe srɔ̃ medɔ ame aɖeke gbɔ o womese be dzi vi aɖeke o gake ye kristotɔ gbɔgblɔm be we want to be like Jesus, we are the followers of Jesus. Every master rofia na ŋue ƒe apprentice alo ƒe dɔkplavi be wòanyi ale yenye ta ne wòzu be enyi ke Yesu wofiam wobe yewoanyi azɔ ɖe ƒe afɔdome xɔ wo hã no kplɔ Yesu aɖo evi madzi ne míaɖe zɔ ke ma bia lo ke no dze be alo no hiã be le agbea me ame sia ame ne dzi via eyo afi ma ge ɖe enunyame vie ehiã kloe be ame ɖe sia ɖe na dzi vi alo ehiã
ba mare share na jivi kake na mi akpo la pa bubua amaro mu hovivo aya ta fuma mi ka gere subo pe akpaji eye yo plan adomu le abuble ama ni gbona ba tron hovio afuma moyi na tron hovio bo wo hona vigina la ba o mo hovivio ata vosa o wona vosa asin nembe o sana ne kwa o nyera o nyavi majira la ma o sin ni o san avu san o san kwa afia wo tro enwa na ma ha da afuma el re share jina vi ati re share ko na se okay akpa talking rose akpa okay nkwala akpa be mi garaji le de ka on klem le vanyi gba tv ji ni ma gloma le be mi am kele mi akom le online ami jagbagba na mi ama links ni me da fi se afi alebe enya gere ke hia ko kude de ni gba pe wona oji a mi lo ko ga ko ava mi apo mo oji esia yi akpa ni noji talking rose ka fi achua no ma hia amare di akere wu ati aga ayo pe ka po mo yo akpa na mare bi akara munya 055993656 kenya nana ko aton ashike ev amana washike mo ba ashike aton aden ev 055993656 05498741114 nana ko aton ashike eni andre raka 05498741114 iji wata kambu allo le Facebook Lodeston King allo nuglo se amli magbe allo back to Africa movement akara munye okay akpa talking rose ma mi say ba ko na mi sagara fia ga kama samon ko ma da kana Lucelins Ever English Dictionary la bana wonye do fa ka ula gbagba jamba mo same ka bi a strong for gbado du allo gbegbe English gba ni jagba na mi akada Lucelins Ever English Dictionary anwu alaba mi atia asron adodu allo English gba asegomele ebegbe ma nkonye Christian adiabo allo service nye nkonye da maklami akpa